Sallu ala Muhammad. Oke, mantar tak wajan kelo. Bagian tukang nyarang jangan terbuka lagi. Oke, mungkin akin tak saya pas langsung buka kemarin. Tare maus kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangu kaulah. Tangki kalimatu haqqin 'alaiha nahya kula wadi kalaban kalimat la ilaha illallah wa 'alaiha namut kula matiah kalaban kalimat la ilaha illallah wa 'alaiha nub'asu bangkit kalaban kalimat la ilaha illallah. Samoga ki parengna teti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aing matah tak ikening tampak tak bu ambu mulai lamba ingat dak tusana aba sesek kuda ala ko cuba la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adikir kalaban lesanna aparengkalaban atena makuat dak kaimanna mailang dak katusana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesaongku tidak marena lamun ingat dak tusana bensei cabutnya bana sakit tada pentingan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi ureng raja tusana icabud salahnya bana tada ureng senulong kecuali amal takwana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang terakahada ka Allah ikapur ajawab salah malaikat nyiksa tak para babales sendiri Allah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang takwada Allah ajawab masa tak salah kopur pernah anban fillah tera lekah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat Islam sataretan paengak cak bada pangiran jauhi lalakon seharam makle andi atese tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, setajah para ulama, setajah para habaib, para kiai, utamaipun setajah para masyayikh, para guru, langkong-langkong ajunan hadratal muhtaram Kiai Al-Hajj Misbahul Munir Asy'ari. Beliau ampun engkel seda ajunan badan kula sangat amuljaake serta sangat takzimi. Ajunan hadir juga di tengah-tengah kita Simbuljah Kiai Al-Hajj Zainal Arifin. Si badan kaula sangat takzimi serta sangat amuljaaki. Ajunan Kiai Haji Abdul Ghaffar, ajunan Kiai Asyraki hadir di tengah kita. Ajunan para kiai, para ulama, para sepuh, para tokoh, para asatid, ustadat, ketua palaksana, ketua panitia, haul, pujuk, perih, nggih, juga penanggung jawab haul, para hadirin hadirat, sepedan kaula sangat amuljaaki, tak ketinggalan Bapak Kepala Desa Kacok, leres nggih. Sareng seteja para pembantu epon sepedan kula sangat amuljaaki.
Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah pengajian jamaah haul a'azzakumullah wa rahimakumullah setejenah ki malar muka muljaakin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepedan kau lesanget amul jaaki. Pertama-tama ngiring kau leban ajunan ilm papangkian kentoh mengucapkan kalimat syukur korang sampak alhamdulillahi rabbil alamin. Kau leban ajunan selalu membanjatkan pocih syukur serta pangalem da ajunan Allah atas setiap nikmat rahmat taufik hidayah Gusti Allah sehingga kau leban ajunan alhamdulillah kalaban paparing nikmat Gusti Allah siang hari mangken menjelang sore alhamdulillah bisa along polong ilm kabadaan sehat wal afiyah manteri parana sehat kapi sekering manteri yang ka penyakit iparina berkat omor lancang omor paringi pole sareng Gusti Allah nikmat sempat. Kula tanya sempat tak sempat? Sempat kento nikmat. Inggih. Sempat apa aja? Sempat jaga malam. Kula tanya panjenengan qiyamul lail jaga malam sempat tak sempat? Tapi banyak tak lakoh. Jaga sempat keng tak lakoh. Nggih? Nah, padahal kesempatan kita merupakan anugerah Allah Subhanahu sallallahu alaihi Muhammad. Sempat hadir dak kita majlis semuljah. Alhamdulillah majlis sepenuh kalaban barakah. Amin. Majlis sepenuh kalaban rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Majlis haul pujuk perih yang keberapa? Sobong. Berarti mun sobong baca 6 pontek pangkili balina. Dari sekut. Wa imma karo mangken. Leres iki. Iki bade kadang perdana mangken nek wah. Ti budi tada bacaan nah. Tapi aslina benih sobong kiai. Thank you. Kadang setiap pujuk Jumat manisan bada orang ngatamaki Quran. Bada tada kentompon. Cuma semangken kento tengki seakbar. Manabi akbar kento bentaon. Nggih. Manabi si asgar penjumat manis. Benih cuma penbulan penjumat manis. Benari panik kita poton ya sena tenton tak peke ngirim pujuk. Nggih. Ikirim bila. Bila baik. Selama nak foto penikah ki odi, nak foto saleh ban salehah tetap ngirim hadiah tor-ator bagus ka orang sepo. Tanten sana penikah saleh. Atu aki orang sep mun tanten tak saleh. Tak teman atu aki. Patah setong tak teman beda. Nggih. Kula yakin poton pujuk peri panikah insyaallah minas salihin was salihat. Mana buktinya? Nikah bedaki penghormatan akbar. Ingat kamba, ingat kepujuk, ingat karing sepon abadaki haul akbar. Sallallahu ala Muhammad. Mik pakon pasama. Pola di operator. Oke, takut tak baju. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang raja. Cukup.
tu kemarin ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus iki. Bade kadang tengki bi operator tak langkong kiai pasamaan. Tak kok sonten kula sangku tak nyaman. Ting tak nyaman kiai tak paju. Malah mesen ka kula. Sehingga cek lihat kalian cek nyalian son kula iki atas ekwa. Kula setro paju ama niku luar biasa. Pai caleh emi tak nyaman, son sistem tak nyaman. Ada kula kehilangan kerjaan nih wah. Mun penikah saya, alhamdulillah penikah onjeng boleh. Sponsor kula nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak terus. Panapa sen haul gentoh? Esen haul panik ketengki edalem kusbakus kap. Engki na bengki. Edalem mau surat ya. Malah kadang ting malam berdasar ngatamaki Quran. Engki. Edalem bada orang mau sholat. Edalem bada pangaji. Mangkan seorang ulama ada waki. Kullu kurbatin, setiap kelakuan ibadah. Min sadaqatin, esen abri sada wa qiraatin abadaki pamausan yasin paha Quran mun parlo sakapin wasilatin abadaki silaturrahim wa qiraatin abadaki maus tahlil ban surat ya bahkan mungkin bada mau'idatina pani kecepan ulama meniyat ibaki kaureng sesete kapi termasuk almarhumin almarhumat pujuk perik yasilu ilaihim dapak kencerna tahlil dah kencerna yasin pengajian dapak la syakka fihi tak ragu boleh 100% dapak amin manter dapak amin Allahumma amin. Gula tanya yakin tak yakin dapat mun tak dapat keng beda paham Muhammadiyah Wahabi inggih mun kula orang Ahlus Sunnah wal Jamaah katiban apa menghadiahkan amal bagus kareng seseta dah apa aja dah Quran dapat tahlil salawat pengajian bahkan kullu kurbatin ingki nebengki sallu ala Muhammad kita remontro ini ngajak depak bikuli bukti yakin ingki mati gak ada gule budi yakin tak yakin nah lambak beda ulama besar asma'ipun Kiai Izzuddin bin Abdissalam ada buaki senikah eda wane pengajian nah ganjarna Quran tak depak ikwah kepon kiai panikah Quran mana baca kareng mateh tak depak pada Banu Wahabi akhirnya kiai panikah tinggal umur tinggal umur pas ika mimpeh bi bad karabatah wara'a ba'du aqribaihi wa asdiqaihi kamimpeh bi setengah balan banca kancan pakua apang kiban kiai sese Kiai Izzuddin keto kiai panapa keto ajunan kan sete engki wah kula matur kiai panapa cepon ajunan api datu acara man kaman cepon kencerna Quran tak ada pak kiai kok leres nih kiai wah pak kiai penikah ada bu aku ludalika fi darid dunia ke ento lamba pendapatan kula ki parapan odi itunya wah pidatu dan kula pendapatan kula lamba ki itunya ngucaki Quran tak ada pak amal an anapun saman ken wah
faqat raja'tu ucapan dan kulah Quran tak dapat bi dan kulah ibu rungaki wah itarik kembali apa napa lamma ara samang sanatan kulah ngatela nang yalam barzakh min karamatillah lampan Allah wa rahmatillah belasa Allah min sawabi qiraatil Quran dari kencerna orang yang mau Quran ternyata maseneng majembar mabunga ka orang siampun atinggal sallu ala Muhammad geng sayang pah apeluan nih kak Allahumma salli ala Muhammad terus tak terus ki Wahabi setanda malah Wahabi pada kerokun tanda syirik sesat bid'ah masa orang mau Quran pas haram ini bid'ah ini kan berarti haram mempolan tak kelakuan kanjeng Nabi gua mun ulama lembak punten Imam Nawawi mun bereng setuh jok tin aki jepon ini ting lembar kau puraki wa in khatamu al-Qur'ana kana afdalah mon orang banyak pakompak marin kau puraki maus Quran kana afdalah panik lebih utama maus hataman Qur ini ke Imam Nawawi si ngarang kitab Riyadhus Shalihin ngarang kitab Adhkarun Nawawi sallu ala Muhammad tak masuk Quran hataman tak apa-apa kun mereka puraki mau surat Al-Baqarah mau surat ya pak aja ya mau surat Tabah Allah saya tak saya kanjeng Nabi mak lambe afidatu ikopurat ting mereka puraki orang kepiak kempok sahabat istaghfiru li akhikum mayunyunakin sapa orang ban kang kui taretan re timun bada orang yang pendem kun begitu kapuraki jak pas mulai nggih labalah karabat panakan potra nengeneng sejenak sakece yatta sakopuran saya tak saya panapa saya maos nyuonaki sapa orang ka orang sampun tinggal was'aluhu tasbit pokoknya nyuonaki tetap iman tetap selamat dari proses kilulus dari proses malaikat mungkar dan nakir fa innahul ana yus'al orang mulai kapi balan mulai kapi mayit panika katamu yang malaikat dua malaikat mungkar dan malaikat sallu ala Muhammad itanya aki bantuan apa paling bagus kayak mereka nyonaki sepora mundeng sepo astaghfirullahalazim li walidayya saya tak saya astaghfirullahalazim li walidayya li wali pale iqra'u yasin ala mautakum mau sambanda ke surat yasin atas tematin ban kapi koraya setretanan sebalaan mau saki surat ya ma min ahadin yamutu bila bada orang setah baiklah setah atau cabut nyaban bi malaikat atau malaikat buraki wa yuqra'u indahu yasin esatin yattasa mau saki surat ya illa khaffafallah sambaman mayit kelan disek sabi malaikat iki diringankan sareng Gusti Allah Subhanahu bahkan pada ulama saya dibuaki bisa jadi kalaban barakul surat yasin bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sallu ala Muhammad rengka itu akan biasa tengki mun benereng seteh mulai tong setengah sampai tok peton tahlil tengki beda saya ngata maki kur beda petong areh
bede sampai Pak Polo saya tak saya apa tore panapa hikmatnya kan mungkin tengki mun wahabi mate kan tidak Quran ada yang dikir kesap sobung panapa mun kita punten compok panika tengki compok sekesehatan panika bener tahlil panika panapa senang tasliyatun li sahibil musibah mabunga perin orang sekesehatan orang pas kesehatan panika nun galanon mak terpukul aten nggih laki mate bini kiamat tak kiamat laki boleh tak baju Allahumma salli ala Muhammad anak mate embuk kiamat bini mate laki kiamat nggih perpan kering aten Masya Allah ting banyak dengan taklil banyak dengan kata maki Quran terobati jemper ateh geluh sallu ala Muhammad ayung guriung dengan tahlil banyak pala banyak kerabat boleh saya baca Quran boleh saya tahlil seneng sahibul musibah panika tong Allahumma salli ala Muhammad nomor 2 siapa saya senang gelak tuan doman senang mayit senang nggih senang tak senang petong are pada Pak Polo are pada nggih cuma tak pada penapan nikah mak sedekah mun andi soki asadekah nggih mun tak andi tahlil terosaki Quran terosaki tak usah keluar sedekah setuju nggih mun lambai sama Kanjeng Nabi lain ben makin mak sahibul musibah sekepatian panika lamba ilm masaduka teluare bi tatangkeun kerem itana aki cubara cutemor nengeneng tuan duman kop cokop mangkin tamoy mun samangken tuan duman musibah duka deh anapa peni jema telo petong are atana melolo bade tade ponari mangkan orek penari mangkan orek terus padahal orangnya pek kelpian tak mampu bener ge ting lamare petong are itu tal otanga ya ada innalillah ibu di innalillah make apa pi ketemu 30 juta kayak musibah tak musibah raja iki bengki mendang setan ini ke justru di luar pakai dalam nyaman deng ke kesehatan iki kallu benih di dalam pakai luar panikam mana bi orang tak mampu mendang mampu boleh orangnya sesetu roman raja saben lebar mobil banyak pesen banyak ebang sapen banyak waktu ku adi cerek burin jeleng sedekah tak toman nggih maka dikeluarkan gelak tengki sedekahin karena sedekah menikah kamayit menikah sangat berguna nggih nggih innamas sadaqah samkuna sedekah menikah la tutfi'u ahlaha yakti nabi sanaten ka orang sandi sedekah min harril kubur bisa maten dari panas seksaan kok sedekah makanya ini hebat pakai aja hebat tak hebat ittaqinar takwati binda kapoil neraka walau bisyikki tamratin sanajan kalaban saparon korma jangan dianggap remi ina sedekah makanya 500 pelindung di seksaan kubur pelindung di seksaan neraka nggih sallu ala Muhammad keng cuman sani kama bagus sedekah iwakton odi
banting lemate. Iya pekusan ki odi. Saya keluar di tanah ngatibi. Bener iki? Tare. Pakwa. La ayyatasaddaqa rajulun bidirhamin. Bada orang asadaka iwaktan udi. Iwaktan udi asadaka Rp1.000. Terus. Khairun min ayyatasaddaqa bimi'ati dirhamin indal maut. Ki pekusan asadaka saban 1.000 iting lamate bi keluarga sedekah 1.000 ki odi asadaka tibi Rp1.000 ke pon Kanjeng Nabi ki pekusan asadaka Rp1.000 masane kemake cuk bunyan ting lamate 1.000 iwaktan ki odi Rp1.000 polanna Rp1.000 panikah perpan ki odi nggih keluar di tanah tibi nggih orang mun parapan ki odi kresek sehat biasa cerek pak aja cer lamun parapan cerek menikah sedekah gencer nerajo Allahumma sholli ala Muhammad mun parapan iman sedekah menikah ki parapan iman parapan seneng parapan cerek sedekah kini kasih raja sallu ala Muhammad mending le kering kurang orang mun le kering kan bak lambek lagi lebur rasa labur kaki ayah minta anu bagi kaki ayah lelai wah palama boros saben goreng minta tampek ka kula Allahumma sholli ala Muhammad kula ngiding cak kula teman nampen teng kering beres wah bodo orang asa karat ngik lala ka maki fahruri wah maki fahrur rosi teman nampin deng kering beres wah acabis kecang ini wah tadi kata teman acabis kecempok curek burin celeng tinglah ngik acabis kecempok nyembi aputo lagua kenapa gitu anu kiai kok tak langkong ya embu asa karat gitu nyon barakah pelama ki bada omor wah salah apa salaman gak ada kahula kantul salamah cek karo nyambi aing pas salaman 500 tekku bi kula banyak are are nang kinodi are 500 kena aing Allahumma sholli ala Muhammad serpok bi kula pakajo ajeman tompoe ya beki ya bismillah aing barakah ki terus kelangkong beki kampun sekarat ngek tinggal beki aing panik bah langsung cekoan ajon sarah beki boleh pacekoan boleh ya beki telo kalih pas innalillah tercengak kapiru rumpet mah langsung mati yo gitu kecompok waalaikumsalam kaki dalam mampun mati ya alhamdulillah innalillah wa inna ilaihi raji'un aing mari beki lastar kiai wo ki ngapa tinggi kiai kapi ka sambu kiai aing ting le beki kan sekiai ki pah langsung ceku anjeun sara kiai beki boleh cekuan ting telo kali kiai pah langsung anase kiai oh mbun kakiran kok tahu tak kira odi lakal la sarai wah aing gelek rubi kok keng tek kabele aru aing kangkui megempang cabul nyabe ki aru bukti nyaman lah satia ki samane ketik kula tak oning iya yo aru bukti ning lebeki kake pocur dena iku tinggi pak tinggi pikir kula pocur tinggi kiai pocur kaki dena umur ngasa ke arat ki boleh ke bengkoh mak mate ke bingung Allahumma sholli ala Muhammad amin lebih Kanjeng Nabi ta'arraf ila Allah firraha kenalan ban waktu ka Allah waktu bunga orang tak mun tempon bunga dateng di Malaysia dalam bagai kan sukses orang ucap alhamdulillah kayak mun urang cerek alhamdulillah kayak tak mana sedekah
Itu ada. Ya rifqa fi syiddah. Panaparten. Iwaktu nabe nyangsara, ilindungin, ijaga, iraksa sareng Gusti Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki bong abe tinggi bunga jembar mendekatkan diri dak ka Gusti Allah Subhanahu. Melamati kastah pakaja kas ma min ahadin yamutu sabadan orang bila mati ki sabadan orang bila mati baik se Islam kapi se bagus coba ki mursi kafir lain boleh illa waqat ni pasti kastah se bagus kastah mak pola Islam purak leng-leng petolekor papanta kae nggih qalu wa ma nazamatuhu ya Rasulullah panapa kastan mundeng bagus kan ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, qala in kana muhsinan mun orang jadi baik ahli ibadah nadimah kasta alla yakuna isdadaki orang encandeng saya tahajud ning dua duh cek saking sengkok ngelak sapolo tahajud mana boleh tak tahajud nggih encandeng saya ahli ngatamaki Quran mulalo sabulan hatam sekalian duh cek saking sengkok hatam saminggu encan seminggu tuh jasa sengkok hatam benar kok hatam bakti kenapa mondeng tak teman hatam Allahumma shalli ala Muhammad sabadan ureng kastakap sebagus kastah tapi ingkana musian monoreng panika ancor lakon coba na'udzubillah nadima kastah alla yakuna ingki sabab orang panika naz'ah tak pecat, tak lepas, tak cerah, tak kembali dari Gusti Allah Subhanahu. Sallu ala Muhammad. Bang ki odi palebura tobat. Nggih. Babanya astaghfirullahal azim. Pintu tobat paniki saya terima mun prapan keur seger. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yagharghir. Allah narema dak kata pada hambana selama tak ngelerker mun ngelerker tak bisa nyek nyek burdu rambe mundeng sare kan burdu aki tengki maulaya salli wa sallim daiman abada nyek ala habibika khairil khalqi kullihimi burdu aki nyek tak buambu oke nah Allahumma shalli ala Muhammad. Kula biasa, kula paling takut mak. Orang ki perpan anas, mun lamate kula biasa mandiin. Tak kenapa, bagi corona lah bagi kula. Ya tak teman takut kula, tapi urusan Allah. Thank you. Keng badaki apa ni badin kula bertakut. Pakon mandiin orang mate. Pas mati menika teh pametem nyenger salating malam kula tak langkong kiai kula celing mar kada aing abecing ngene tak nyaman lagi akelek sanika kula tak ngide tedung semalam kan milan mun bereng mate beri minyan sanika totop mata nggih totop pelemes nyengir ka kula untung kudu tak buru. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak diterima tobat orang se berbuat dosa rajo. Orang salah kutusa tak diterima. Bila hatta idza hadara ahadakumul maut sampai bila orang penikah sakarat. Qala inni tubtul an tuh engkau tobat ya Allah ya Allah ki wakton odi jahat nggih bajang tak kenal bajang Ramadan tak kenal Ramadan ibadah tak kenal ibadah nggih melas tak melas tak terima qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kafir tak terima cukan orang mak naudzubillah orang mak tentak nyambi iman ban is
tinggal anak seapah tobat ke Allah. Fir'aun bani tak iman. Iman Fir'aun bani koduh mendayang ko iman kapirana Musa bin Harun. Ban iman saya kok ada pangirana Bani Israel. Cuman Fir'aun bani kabi malaikat Jibril pahenggal aki bedih. Telaten bedih. Takok le rahmat di Gusti Allah. Maka Fir'aun bani kana auzubillah mate ilm kabadaan celaka mate ka. Anapa? Kau pada tak terima sarung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Kula ban ajunan pancur entusan. Cek putus asa, lambak ancor, lambak narkoba, lambak minuman, lambak zina, insaf mungkin kembali ke Allah. Nggih, banyak amal-amal bagus. Tusan isa porakap. Wa'lamu annal hasanat yudhibna sayyi'ata. Wamban kapi kebagusan pani bisa makembat kecubaan. Wa kadzalika sayyi'at sampai kejukan kecubaan yubtil nasali al amal bisa mengancar makembedak kus bagus sekalakuan. Iki niki lamba ancor makin kembali ke Allah, tobat ke Allah ki maka orang panika pas mate maka maten husnul khatimah. Mantar tadi husnul khatimah kape. Amin Allahumma. Sallu ala Muhammad. Tiga ngain haul panika berdua. Nomor setong sejelas haul panika tinggi tabsyiratan lil amwat. Tor bunga ka orang sampun atinggal bi Kanjeng Nabi yang juraki mak birru abaakum mayu bagus emben dakah orang sepon emben mbah pucuk orang sepo panapa tujuan tabarrakum abnaukum ki makleku lakun nak pototan kula bagus ka kula ban ajunan bagus menika macam-macam bada bagus iwaktu ndeng sepon ki odi bada tada mondeng sepon ki odi cek tahlilin bah maca aki warhamna wa'fu anna waghfir lana kalero nggih kata kenapa mana bireng sepon ki odi ki berbuat baik anishkur li waliwa lidai mungkin banyak orang teki kula tak nyala aki tur wali songo mon kok kaman kambun tak teman jelase nggih teku bacana rabbil firli waliwa lidayya beni rabbil firli wali songo waliwa lidayya nriki mbuk kada apa kada salah seen ziaren panbila penjumat nggih entar ka wali songo ngurban aki biaya kada saya aslin kayak ngelencer entar selfie baru ada silakan kula beni wahabi kula pada kia lebur ki kahol Solo pada lebur biasa. Sallu ala Muhammad. Cuma mbok menikah penjumat enteren. Karena apa mbok penjumat? Jumatnya lebih bagus. Zurul kubur. Aziyaram benda ke kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah ke kuburan penikah dua. Selain mapunga kambu kareng sepo tapi bisa mengingat ke abah tentang alam akhirat. Tuh, tidak pak ke kuburan aciling kecing. Itu numpak kecing kijang ya aku lakun numpak kecing nggih sallu ala Muhammad innal mauta lengak mangkene sangkun ring mate ya rifuna bizuarihim kenal ngetela langsung kau orang ziarah bilah yaumal jum'ah yari Jumat wa yauman ba'dahu wa yauman qablahu Kamis mulai bari malam Jumat ziarah sampai deki malam silahkan mak mbok uning tangan kena memang pada apa nih kan makai kirim di jompok depa cuma tak rakmar atau kapan minggu sekalian aziarah saya sallu ala Muhammad kula gelak dari aba umi biasa oke yuk tojo kuburan kenapa saya maksud biasa tabarak yasin tahlil kula yakin
salahul afna dan fa'ul aba. Bagus anak potoh berguna garing sepo. Nomor 2 apa saya lagi ay? Bani wali songo wali masyaihi guru. Pakajago wajib atu aki ring sepo, wajib atu aki guru. Maren guru wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Sallu ala Muhammad. Terus tak terus. Mundeng sepon ki odi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Membeda ayat Allah seni. Pakora rokok. Allah merintah ke ba'aban umat Islam. Ba'aban ni pokoknya nyembah kecuali nyembah dah ke Allah. Wabil walidaini ihsana. Benda kedua orang tuanya ipakon berbuat baik. Apa yang panik kema polong? Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridha yang sepo dua. Engkina bengki. Mun yang sepo ridha, yang sepo dua panik keridha karena Allah pasti ridha. Engkina bengki. Mun orang sepo panik kebentuk karena Allah pasti bentuk. Sallu ala Muhammad. Reng sepo panika mulja tak mulja. Kambah bagus perhatian kabini ban ka reng sepo. Mon oleh jajan hamburger. Roti sebedukon bagi kambu kama. Kocor bagi kabini. Beri sikra bae. Nggih. Jojon senyaman bagi kambu ban kama berkat mak nikah ajunan milai kada bele bi mak berbu pan mapan rekaren tel jik bacik bagi kabinin saya tadi laknat Allah taala man faddala zaujatahu binin hormat binin perhatian ala ummi mbun ditorot mbu kada emak mbu nggih. Terus kenapa bu? Terus bakso miliakin, saya tak saya. Terus guli miliakin kekel, korban aki, pesen demi kangkui mampu ngambu. Habis nih. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ti wajib perhatian ke mbok emak. Oke? Beda boleh matuah. Matuah pada mak benembo. Nggih. Waduh kadang kebinin kok sayang lek. Sehati sejiwa, keng kambun kok leng-leng. Bocing kok. Dotung denak ngin cuma bese mololo. Dotung kok leng-leng. Are kambun kaki dotung. Lare are bakuna tanya bese maren. Ya Allah. Matuah menikah pada ban satatu sampai benteng sepo. Nggih. Perhatian kareng sepo wajib perhatian ka matuah. Kabini sayang sama tuan beci. Si pada bini sabab kalian matawa sa kucing lambal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki kabini sayang sama tuan beci. Si pada bini sabab bada matua. Berapa matua menikah? 2 tergantung. Ki men binin 2, ki pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kamu neutan ki odi. Nggih. Nah, kok kering nak. Polang kok sontek nak kok pangamar. Ki baga masake sebab neng papilion. Asyifa. Semanya aja sebab neng esal. Takok kadubung lala. Geluh. Mun badai ki mun tada esal lesal. Saya tangki korbanaki biaya korbanaki pese keangkui arabat orang sab ibalis innamal jaza min jinsil amal wa mun kula kuntuwa ya song bina potoh ya song i korbanaki ma bu
ipangamar mai podok rumah luar biasa. Sabab kula ben pancindangan pekus koreng sep. Nah, sampai pada kejadian ini porpo. Oleh 3 tahun kemangkin 4 tahun ampun. Napa? Seorang bapak Isandra bianan, ipatidna. Biare. Polisi tentara tak mampu. Akhirnya mulai dari subuh sampai isya malam. Polisi mak takut polisi, takut mati, takut mereka. Akhirnya apa tembak tanah, dar kegeraren. Mungkin ipetahan, pokon tahan seumur hidup. Ingki. Panik keting tadi selidikin, ki sampai ke akar-akar. Lambe, ring sepon panik ketoman nampeling ring sepon ewa. Innalil. Ibadah bismi Allah Ta'ala ampah nyabu anan teraka emani patain Nabi anan na'udzubil Allahumma salli ala Muhammad. Apa nadak Allah mantar anakku letepak akar yang salihin wa salihat. Amin Allahumma amin. Mun anak soleh ibang amar, mun anak soleh kok kering na aja jawab anan si toleh si teraka kok sontek pola kok tua lah berak mati ayo. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Sallu ala Muhammad. Nikah. Oke, mun parlo pamangkat ke Mekah, roman babecek. Engki rabat embuk pani kecimat. Kadang tengki embuk emak pani kamu sepo kan kikir bololo. Engki. Kayak ini Quran nak wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapa bingkoi tambahin umur maka bingkoi korangin kata tinah engki ku lagi ngoda tinglah tua mak benembuk panika apa mak kikir akallah korang engki gentengah korang sehat dah kikir mancung salah tojuk salah waduan laki bini kikirin ya yang laki bini waduan kikir nang melolo waduan serba salah anapa kengain embuk benemak panika sabab ampon sab maklum coba kikir melolo saya ngak kuleben panjenengan tetiaring sepo engki de bengki sallu ala Muhammad cimat pak aja ki mon ki ibadah tak keresah ki mulat ada jangan main ramah kasah kalau sudah tiada baru terasa bahwasanya kehadirannya sangat berharga tinggu benemak tak ada melas malah tinggi kikiran mak benambu kikiran mak benbu nyelatan mak benbu hiburan ke apa ini sallu ala Muhammad. Mbok mak borokan raja namun aba menyalahgunakan wewenang langka overdosis beni barokah sakili malah pahbala naudzubil sallu ala Muhammad. Ya mula seteh kicaran paraten ada boleh atua aki lamba langka lamba bangal lamba pada seorang sahabat matur dak Kanjeng Gusti ya Rasulullah hal baqiyah pak bada karen ki mimbirrih abawayah ki abirruhuma ba'da mautihima apa embu ampun seteh ya Rasulullah dan kulah lambak langka bengal pak ki bada peluang kang kuya bekte karing sepo maka Rasulullah jawab kala na'am bada pak aja bah nikah pola lambak selangka karing sepo nggih gampang as-salatu alaihima nyuknaki rahmat dak gareng sepo dua al istighfar lahuma nyuknaki sepo rah koreng sepo du carana astaghfirullahal azim atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani cak buambu marin sepu sepolo marin maghrib sepolo marin bejeng paling sakoni telok. Oke, nikah tua
Wa man taraka du'a liwalidayhi, sapa orang tak duaki ambu kareng sepon tak duaki yang qati'u anhu rizquh, rezeki bi Allah taala putus. Banyak orang langka kareng sepo. Banyak tak banyak? Tinggal degeng talpos. Nggih. Ben bini na telak telok. Bala. Pak aja, Pak. Entar ke Malaysia tangkep bi polisi. Mulai karo kun cekak seleber. Utang kotoh. Bentatangkeun atau kara? Bala. Bala tak bala? Bala. Anak Pak langka kareng sepo. Ika boci orang. Usaha talpos. Man kakaman nanti masalah. Bala. Sebab langka kareng sepo tak lebar kena orang sep. Allahumma salli ala Muhammad. Ingki mantar oleh barokah kapi. Barakan emba, barakan pujuk, lagi barakan kuruh. Amin Allahumma. Amin. Sallu ala Muhammad. Nah, apa boleh nikah? Wa infadu ahdihima, nerusaki cita-cita ndeng sepo. Oning iki. Ika bala. Reng sepo lamba antik tanah. Ari bingko niat tang tanah isab kamas. Pas mati jual tahanan cita-cita ndeng sepon terusaki. Saya tak saya. Tapi cita-cita baik. Saya ingat ya tang sape kena dua bingkok terus jual lah. Iba kia kamak ki Fahrul Rosi. Wah mati. Jual sapen. Bagi ka gula. Saya bukan bagus terus aki. Mau coba? Jangan. Engkau ku lakun ke. Tang anak bingko mau nepalaken. Tang tanian nengko teronang ke orkes. Itu terus aki nukutan? Coba terus aki. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau ku lakun teronang ke orkes. Orkes apa? Orkes bintang nang heula. Bingkok turut tangke dia. Pas mati. Mun nak foto baik cek terus aki. Nggih. Nggih. Mun nak foto drekah pakin jangan terus aki. Tokok tong gelese dicamplong. Pah wasiat kena poton. Gering kare majer kok orkes naik kok. Orkes Putra Buana. Saya ngangko ya wasiat, dia kan alen kakek mantanah. Terus aki nak ya kok. Oh man kok mati kok ngatela di kuburan nak. Kita apa puluh hari. Setong sebaku salalang tak mampu. Kita apa puluh hari. Reng bini kan kebadua joget soson beri luar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Menapa teman yang baik lah. Apa kalau kan maksiat? Nggih. Allah. Jadi tergantung anak. Mau nak poton penegak saleh, salehah. Tonton teki tetap berbuat baik. Saya kirakin mas senang ke orang sab. Pas nomor 2 ilmu badan haul penegak kayak ngain. Bahwasanya setuju penikah ampun bi Allah Taala iponis mate. Ponis ampun. Beda orang ngamari masake panil pun kekeluargaan. Engkau ya tak bisa boleh engkau iponis mate. Saya rete iponis mate. Sabadan orang iponis mate. Sesehat mate. Nrigi. Presiden mate. Sesoki kiai sete. Jangan ucap mate mun kiai tak lebur ini. Sallu ala Muhammad. Ujung-ujung agak kamah kuburan kapi. Nrigi. Serumpak mobil mewah kuburan. Rumah tingkat telok dibudin tingkat kababa. Banyak yang tamperu roman jurajo. Mangkat boleh ke Malaysia. Nengi kongsi jemur. Maki panas juga aja. Mangkat dotung ke Madura bangun boleh. Tingkat 2 tingkat telok. Roman tak keningin mangkat boleh bangun boleh. Kita keningin pas tingkat kababa. Panapa tingkat kababa? Kubur. Ujung-ujungnya setelah penghuni kuburan. Nggih.
sesoki kuburan si pejabat kok hidup di dunia sangat singkat. Sakat ja pak aja sakat umat Kanjeng Nabi paling sakoni mak a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in ini gua umur tang umat yang antara sebitak ben 70 tiada kula ni kapi silumrah sebitak petong parkar lebih wa qalla ma yajuzu dzalik tak banyak bede sabi bodo 70 belum polo 90 kula di jadi lebih 100 makin oke bedah bonus kula ka pangeran ontos sekemi mak mantar lanjang umur kapi kula mengki on 100 lebih ya Rab paringin 100 lebih ya Rab tos sekemi ya Rab saya tak saya iya kalau kun minta perkara malaikat namu ilaku ngireng si penting abdina ya Rab cek cabudakinya abdina ya Rab kecuali atas ke badan iman ban is saya kata kok benih penapan mak aslin mak takut mati tak selamat aduh malah selamat kenapa kok kuburan tunya panika tunya ban kuburan panika aslin senangane kuburan nggih tarebi kule kabala Kanjeng Nabi sadebu ya abadar ad-dunya dunya rico sijnul mukmin penjara bagi orang mukmin kan penjara tadi suap nangkin kering nangkin nyari belanja nangkin apa aja nangkin apa asah penjara ngotina nang itunya tak laku lompoh bener lagi wal qabru annahu qaburan tempat aman jenengan motor aman ki kuburan tak usah lakoh tak usah degeng tak usah tani tak usah nyerepese tero tak tero siapa ngucak tero tak tero terlanjeng umur kapi amin Allahumma nomor 2 wal qabru annahu kuburan tempat aman wal jannatu masiruhu dibudin kula ban ajunan tak kakamba pole reng Islam panika pakun mulai ke surga kapi amin kuana kula ban ajunan jepun Kanjeng Nabi wal jannatu masiruhu dibudin tak mulai ke kama dibudin tep mulai ke suar mantir reng surga kapi kula jek seneng ama tetiuman Kanjeng Nabi amin polan Kanjeng Nabi ada bu senikah kembali lagi inni la arda wa wahidun min ummati finnar Masya Allah engkau tak suka tak seneng man berdesetong tang umat termasuk reng kacok titik sen neraka tak suka setuju yang kisah ke surga kabeh bukan lagi bukan apa bulan Kanjeng Nabi pani ketinggi ajenci bon yang kis paki bon sabu boleh syafaati nika ma tang syafaat li ahlil kabair min ummati bingkok sediakin gareng situ sorajo kapi situ sorajo bi Kanjeng Nabi iparinga syafaat amin tapi cek dengan dengaki dabu nika takok tak oleh mandar oleh ya jangan Kanjeng Nabi yang pernah dabu kullu ummati yadkhulunal jannah sakap bintang umat dikapi kullu pokon kullu yadkhulunal jannah bekal masuk surga kapi illa man aba kecuali orang yang tak gelem mundeng kacau itu masuk surga gelem gap Allahumma ja'alna min ahli jannah amin kalau man ya'ba ya Rasulullah pasal orang yang tak gelem mundeng kacau mun pengajian tak kincek kapi terus masuk surga kapi amin kalau ma'ata'ani orang atorok kesengkok dakhalal jannah jadi calon masuk surga wa man asani faqad aba orang yang tak atorok kesengkok berarti orang jadi tak gelem ya cek masuk ke suar kula gelem teki dua andalan dan kula toreh anda laki sedua nomor setong rahmat Allah nomor 2 syafaat Kanjeng Nabi amin insyaallah kalaban sedua insyaallah rahmat syafaat
insyaallah kula ban ajunan selamat. Katanya kenapa kangku yang melancar? Laksanaki perintah Allah, benjauhin panapa saya larang Allah. Insyaallah selamat kapi. Tuakin kapi, semoga ibaratnya kuat iman ben Islam. Banting mati tinggi, manter nyawa iman ben Islam. Kapi bambaju pujuk peri kapi sampun beneneng alam barzah. Manter yang kaathir jadi Allah Taala. Kopurna yakin raudatun min diadil jannah. Amin Allahumma amin. Nak foto kapi tua peka pengiran manter teti nak foto sesalihin wasalihat min ahlil iman min ahlil Islam. Amin. Saking toh taning jeung lanceng. Ujung ampun nih Kak. Sebenting makin sekoni ki nyik gunung, makin sekoni kor menonong. Ki menteri terima bi Allah Taala kapi. Orang berlebihna nyona seporah. Ki materi paringna pangki pole di lain waktu lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan nahsulu biha dzurriyyatan salihatan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asli akhwalana wa akhwalal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim wa asli dhata bainihim. Allahumma alif baina qulubi ulama'ina. Allahumma alif baina qulubi umara'ina. Allahumma alif baina qulubil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanil Awliya Maulana Ilyas Maulana Yusuf Maulana In'amun Hasan Ad-Dahlawi sumaila jami arwahi almarhumin ahli kubur huju perih wa usuli usulihim wa furai furaihim qaddasallahu ruhahum wa nawwara darihahum wa farallahu lana wa lahum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al awladahum wa dhurriyyatahum min ahlil ilmi wat tuqa qa'iman bi hukukillah wa hukuki ibadih amiran bil ma'ruf nahiyan anil munkar sari'an bil khairat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana wa lahum fil maut wa fi ma ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna al-Fatihah.